گرۆپێ ئاشتی ji komeka kiçên awerên şingal pêk dêt. Kubreka muzîkê û gotina strana êş û azarên xwe û meynetiyên awerebûnê derdikin û di heman demda keltûr û folklorê êzdiya û şingal jî diparêzin. هدفها ما آواکرنا وی گروپی او بو هکا ام بجی معنویاتی که چت خوی دست داعش هاتنی رزگار کردن ام بلند بکر برای هنری و یاد جی ام کاربن سر زرده وی وان کجا اوی زحمتی دیتن کلتوری خوسترانت خو پاریزن و عالم که بگیهنن هکا او کچن قربانی کارسات ایرو کلتوری خود پاریزن افتش کی مازنه ازد بینم هدفها شكرنا في جروبي بناء جروبي عشتي باراستنا كالتوري ازديايا ويعني نافي يعني سر دستي جني دف بهتا ليدان ويعني بشتي كارساتا شنجالي بزانبن يعني أمكتشن شنجالي يعني خصصنا كنا بيجن با أبا بسري ما هات هوا خلاص أم دستش دنيا بشون نأ بلا بزانبن يعني أمي هرد بردوام بن ويعني أف جروب بتوع كان رسالة إجوان را يعني Di navan kiçên hunermenda rizgarbûyên destê Daeş jî heyne. Ku Rênas İlyas êk ji wan kiçe ye û pitir ji 3 sala maye di destê Daeş de û dibêjit jiyan berdewama. ڕزگار بووی مەجلسی داعشێ پشتی میزانی گروڤەکرینە گروپی ئاشتی ئەس هاتم بەردەوام بوو مەڤیا ئەس بێم داسوە گۆتیش بەرسە حتا خۆشیز بێم مشارەکە في گروپی رە بکەم و تانیشی مەدوێس کەرتورە ئێزدیا ئەم بەپارێزن نوان دشمنێتیان مە بئێخن و کەرتورێمە ئێزدیا وندا بکن ما نابێ ئەبد مەدوێ بزانم یعنی هەیە سەر خۆینەوە نابێ کەرتورێمە وندا بێ و ریسالامێ هەر کەسێکی ئێزدیرە و خصوصا دەستێ داعش دەمەدوێ هەچ گاواش دەستێوان دەرکەتن بێن مشارەکە في گروپی رە بکن Gropê Aştî pitir ji salekê hatiye damezradin ku bi piştevaniya dezgehê Emar divîjiyê Kurd da gelek çalakî li Herêmê Iraqê û li welatê Brêtanya jî encam dayne û armanca wan ew e birêka muzîkê êş û azarên xwe û bigihîna tevaya cîhanê. Şerwan Xedir Kursad News Kampa Xankê